Dostumlar, hayır oktyabrının 19'u efirde zaman Kırım ve dünyada olgan haberlerinden tanış etmege hazırımız stüdiyada sverdim men Şevket Namatulayev. Selamlayım. Kırım Tatar halkının yetekçileri Ukrayna prezidentinin ofisinin bağ kuru başlagan. Bunu Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov haber etti. Onun sözlerine göre geçenleri Vladimir Zelenski'nin iyi tazası olarak Türkiye'ye bargan vakit prezidentinin muzakere geçirgen hem şahsen hem de Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakı ile. Kiyev'ge qaytkan son yakın kunları koruşup Kırım Tatar halkı için mühim olgan kanunlar kabul etilmesi Kırım'dan mecburi koçken Kırım Tatarlar için mesken ve cami kurulcılığına muzakere etmek için gelişkenler. Salonda oturduğumuz zaman konuşmalar, o konuştu, Erdoğan konuştu, ben konuştum. Ama yanına varıp bu konut meselesini ayrıca nasıl ne olacağı hakkında bir iki lafımız oldu. Ve anlaştık, takip eden son Kiev'de yine de toplanacağımız da bu meseleleri müzakere edeceğimiz. Evet, görüştüğümüz zaman yalnız bu konut meselesi de değil. Birinci olarak biz o kanun meselelerini konuşacağımız. Onu da bilirler biz çünkü Türkiye'ye gitmezden önce onun gecesinde akşam Andrei Yermak benim ofisime geldi. Beraber epeyce bir saat 11'lere kadar bunu müzakere ettik. Yine de o kayıp gelgen son, Türkiye'den kayıp gelgen son yine de görüşeceğimizi hakkında anlaşmalıydık. Mustafa Cemilov haber etkenine göre Türkiye teşkil etilgen Kırım platformasına koşulmağa hazır. Bunu Türkiye tarafı iki prezidentinin koruşuva geçirilgen son açıklangan beyanatda bildirgen. Zelenski Türkiye'ye yapkan iş ziyareti çerçevesinde harbi, iktisadi, tahsil ve medeniyet sahalarında bir sıra anlaşmalar imzaladı. Buna beraber prezidentler Ukrayna paytahtında Büyük Cuma Cami kuruluşu boyunca geçirilgen hazırlıklarını müzakere etkenler. Mustafa'ga aytkanına göre cami kuruculuğu gelecek sene yazda başlanabilir. Buna beraber ayrıca koçmege mecbur olgan Kırım Tatarlar için mesken kuruluşu meselesi de müzakere etilgen. Mustafa Cemilov kaydetkenine göre kurulacak ya da satın alınacak kvartiralar boyunca anlaşmamazlıklar var. Meclis kvartiralardan çok olsa Kiev'de kurulsun deyip prezident ofisi ise ekseriyetini Kherson ve Nikolaev vilayetlerinde kurmağa teklif eteyken. Mecburi olarak vatanlarını işgalden sonra vatanlarını terk eden insanlara Türkiye tarafından konut ev kurma meselesi müzakere edildi. Biz orada bırakıp tartışma gibi bir şey oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı, yani Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafı teklifi 200 Kherson bölgesinde, 200 Nikolaev'de ve yalnız 100 Kiev'de. Ben buna biraz itiraz ettim. Dedim öyle olmaz. Çünkü Kherson bölgesinde olacak 1200 mecburi Kırım'dan çıkan insanlar hem de onlar orada kalmayla başka yerlere gittiler. Nikolaev bölgesinde yalnız 100 adam, 900 adam ama yalnız Kiev'de 10.000'e yakın insanımız var. Onun için mantıksız olacak ve ağırlığı oraya vermiyor. İkinciden oraya sen kvartiralar kuracaksın ama insanların orada çalışacak yerleri yok. Ne yapacaklar onlar? Orada yaşamayacaklar. Mecbur olacaklar, onu satıp yine de başka yere gittiler. Netice böyle. Onlar dediler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi, tamam yaxşı şimdi 200 öyle o Zelenski tarafı teklif ettiği gibi olsun. Ama bundan sonra ikinci etap olarak daha 500 olacak. Onu ağırlıklı Kiev'de olması gerek. Ukrayna tarafı değil ki Kiev'de toprak tartması zor. Ben de resim bu çok mantıksız şey. Türkiye milyonlarca dolar masraf edecek ki biz tarafımızdan öz vatandaşlarımız için toprak mı tapmayacağımız. Biz dedik o meseleyi özümüz çözerek, biz size göstererek hayırlı toprak var. Cumhurbaşkanı biraz kızmış gibi söyledi. Ya dedi o kadar konuşamaz bu konuda. Daha bir mık bile kalkılmadı. Acele yetmez, yapmaz. Çünkü insanların ihtiyaçları var. Benim fikrimce bu Ukrayna tarafı da şimdi bunu biraz hızlatacaktır.
16-дан 18 жылға қадар апыз жезалары. Бөлем үдетлеріні Рус прокурорлары Құрман районында тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған уч қырым татарына белгіленмесіні талап етті. Рустем Емрусинов 18 жылға, Искендер Абдулганиев 16 жылға, Виарсен Абқайыров 15 жылға қадар азатлықтан марум әтілі біле. Оларға низбетен ұйдырылған даваны Русияның Женеве Арби махкемесі январь айында бақы башлады. Хизбут Тахрир тешкілятына алақалары бар деп, ишгалжилер оларына терроризм бе Русияда акиметні күчінен запт етмейін тылуында қабатлай. Эпсіні кечкен сене февраль айында тұттылар. Аққұрчалы жылар Қырым татарларына сияси мабуслер олар ақтаныды. Из какой логики исходил прокурор, к сожалению, нам непонятно, неизвестно. Почему именно такие сумасшедшие сроки были запрошены прокурором, тоже непонятно, так как сторона защиты, сами ребята считают, что их вина не доказана. Обвинение наших соотечественников в терроризме – это равносильно тому, что обвинение нас всех об этом, так как мы не являемся таковыми. Будем надеяться на справедливое решение, будем поддерживать их в любой ситуации, везде, потому что это истина и правда, а правда всегда за нами. COVID-19 хасталығындан олған ағырлашудан языжеве профессор Айдын Шемизаде вефат етті. 87 яшында олған миллиарикетчі, тарихчы, физика, математика илімлер докторы соңки күнлері Москвада коронавирус хасталығындан тедавеленеді. Октябрінің 17-сінде хастаханеде жан берген. Айдын аға Қырым татар халқынан әдебиятының классигі Ишреф Шемизаденің оғлы. 1944 сенесі бұтын халқмен берабер Орта Асияға сүргін етілді. 1968 сенеден берілі Москвада яшап чалышайды. Соңки еллары Қырымда чоқылайды. Айдын Шемизаде Қырым татарларынан ғұрбетлікті олған яшайышыве тағдира қанда нити судеб человеческих трилогиясынен белледі. АТР телеканалы Айдын Шемизаденің хорантасына остазиелеріні білдіре. Кешкен күндеваманда Украина бойынша коронавирус 4766 инсанда таздықланды. 66 хаста вефат еткен. Хасталарының ең чоқ сайысы Харьков, Киев, Одесса, Житомир вилаетлерінде Киев шерінде белгіленген. COVID-19 тарқалуы бойынша Украина дүнияда 9-шы ерін алмақта. Коронавируснен бағлы вазиетіні ярын юқары шура топлашуында музакер етмек кереклер. Анда сағлық назеріні діңлеп COVID-19 хасталықнен көрешув певхоледе штаб тешкіл етмеге істейлер. Екімлер коронавирустан насыл қорчаланмақ ве насыл әлеметлерге диққат етмекні аңлаттылар. Признаки заболевания при ковидной инфекции мало отличаются от признаков заболевания любой вирусной инфекции. Это и слабость, это и повышение температуры тела, довольно высокая, до 39 и до 40 градусов. Это отсутствие обоняния, то есть человек теряет нюх, будем так говорить. Это ломота в теле. И если у вас, не дай бог, возникли такие признаки, первое, куда надо обратиться, это надо обращаться к своему семейному врачу, с кем у вас заключена декларация. Основные методы защиты от этой инфекции – это все-таки изоляция, это все-таки меньше, знаете, как люди говорят, сейчас молодежь говорит, обнимашек, меньше обнимашек. Это все-таки придерживаться дистанции между людьми. Это прежде всего, наверное, сокращение количества свадеб, общественных каких-то мероприятий, тем более сейчас идет предвыборная кампания. Поэтому люди должны очень бережно относиться. Вот в руках у меня маска. Эта маска должна быть постоянно. Ишғал етілген Қырымда да 5 хаста COVID-19 құрбаны олды да 212 инсанда бұл хасталық таздықланған. Русияның Санкт-Петербург клиникасында Краснодардан Қырымға үкімдарлық етмек үшін yollanılған Иван Имгрунт вефат етті. Коронавирус хасталығы олғаны сентябрінің сонында белі олды. Тедевеленмек үшін оны Русия территориясына кечірділер. Ишғалжы меморынан өліміне меджлис рейсі сесленіп, оны Қырым тышында дефін етмеге тепсі етті. Суф қытлығынен көрешмек үшін айрылған миллиардлар. Жинайы колонизация век Қырымда олған дигер вақиялар аққанда бізім левқамызда.
Ижғал етілген Қырымда 212 инсанда COVID-19 хасталығы таздықланды. 5 хаста вефат еткен. Коронавирус ижғалжы акимет векілерінде алып кете. Санкт-Петербург хастаханесінде Ялтанын ижғалжылер мэрі Иван Имгрунт вефат еткен. О сентябрінің сонында хасталынған еді. 2 апта евел соны Қырым хастаханелері толы олғаны үшін Петербург клиникасына кечірділер. Имгрунт Карагандада доғған. Краснодар вилаетінде есе сиясетінен оғрашы башлаған. Кечкен сені оны колонизация сиясетіні девам еттірмек үшін Қырымға кечірділер. Башта сөзде Қырымнан ел басшысы Сергей Аксеновнан муавины еді. Сонра есе Ялта мэрі вазифесіне тайынленді. Анда шер чөпчілеріне мақсус форма көрсетілуінен белі олып қалды. Имгрунтны Краснодар вилаетінде дефін етежеклер. Помер окупаційний мер Ялти Іван Імгрунт. Один з безлічі російських манкуртів, присланих Москвою колонізувати окупований Росією Крим. Передайте нашу пораду рідним вже мертвого окупанта. Нехай поховають свого родича за межами Криму. Там, звідки він приїхав. Нема чого захаращувати наш Крим. Эфсаневе авалиман еріні ижғалжылер үшін мескен құражақлар. Ижғалжылер Ахмеджеттеки заводское авалиманове универсал авиа шirketini yok etti. Bu şirket 75 yıldan beri faaliyet gösteriyordu. Bu yerde yerleşken aviaklubqa qatnap Efsanevi Ahmetxan Sultan ilk uçuşlarını yapқан еді. Bu avialimandan Ukrayn pilotlары Afrikaga barıştırıcı missiyalarını alıp keteydi. Şirketinin uçak ve vertolyotlары Qırımdan Antarktidaga kadar çalışaydı. Ижғалжылер hakimiyeti ise bu yerde koçken ruslар үшін мескен құрмаға разылық берді. Универсал авиа шirketi ижғалжылерге керегі yok olғаны çoxtan belli еді. Ижғалден evvel Ukrayn pilotlары idmanlar keçirеді. Sonki yılları ise ижғалжылер şirketке maddi destek bermей қалды. Tek Ukrayn bayraqlarını silip Rus bayraqları boyalanması için para ayırılған. Аэродром xadimleri hatta Rusiya президенті Владимир Путинге şikayet etip video müracaat yazған. Та ситуация, которая сложилась вокруг аэродрома Заводское, на сегодняшний день печальна. Государственное предприятие практически хоронит государство, что само по себе является нонсенсом. Вместо того, чтобы получить развитие, мы его сейчас похороним и не вернем. Если даже у кого-то в головах возникнет идея его куда-то переносить, это значит потерять тот персонал, который работает на этом аэродроме и в этих структурах. Ярмаданнан буйық су анбарларында ең чоқ 15% су қалған. Ақярны суынен темен еткен Чернореченская су анбарында тахменен 10 миллион кубометр су бар екен. Ойсей 64 миллион кубометр су сығдыра біле. Москва Қырымда олған су фелекеті чезілмесі үшін айырған 6 миллиард рублені Русияның мұдафан әзірлігі ішлетежек. Русияның баш назирі Михаил Мишустин да 50 миллиард рублі айырмаға авали еткен. Бұл параларға яңы су чоқырақларына қыдырып, қойылар қазмақ кереклер. Ләкин эвел сеслендірілген деңіз суы татлаштырылмасы ғайысы аққында Мишустин бір шей айтмады. Ахмеджеттің ижғалжылер акиметі кенеде салғыр суларына темізлеп қолланмаға планлаштыра. Ләкин талелер су нормаға көре бин кереге кірле олғанына көстере, чүнки инсанлар анда Черкев суларына қызы. Владислав Стужук, Заман, АТР. Владимир Балухның көтекленуінден сон ilk ресімлер айдынлатылды. Сабық саяси мабысынан фотоларыны іштимай ағларда халық депутаты Ирина Геращенко пайлашты. Владимир Балух неврология бөлігінде екім ве достларынен берабер. Геращенко хабер еткенне көре позитив динамика бар, о оқы ве кросвордларны чезе. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна. Владимир Балух сентябрьнан 8-не кечер кечесі Киевде көтекленді. Оны ақыр баш ерасы әлве көпірчі кемігінен сынықлары еле тек сабасына тапып реанимацияға еткізділер. Октябрьнан 12-сінде оны реанимациядан нейрохирургия бөлігіне кечірділер. Сентябрьнан 19-ында есе Киев махкемесі оңа ұжым еткен кішіні 2 айға апске алды. Прокуратура тарқатқан малыматқа көре бұл 32 яшында олған Киев велетінің сакиныдыр. Русия незаретінде олған жынкеверлер Авдеевка жыварында 2 кере атешкес режиміні бозған. Бұны ООС штабында хабер еттілер. Танқа қаршы граната атыжыларынан Украин арбилері позицияларын атешке тұтқанлар. Ұжымлер Украина мұдафажылары үшін телеке кетірмегені үшін қаршы атеш
ачылмаған. Ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет. Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували. Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Мұсат қазір олған сонки хаберімізді епіңізге қайырлы ақшанлар тілейім, аты ерден әсе айрылмаңыз көрішкенже.